Lagi sik dinggo apa itu? Sa. Yang lagi booming sebuah lagu jadulnya Indonesia Tambal Ban. Uripe sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan, nasib apik, duit kantongan, waya apes wetengku krasa kroncongan. Buat teman-temanku yang di luar Jawa, yang di perantauan, selamat menikmati lewat live streamingnya Kopi Rindu. Ono pecah, wah iki mesti rezeki teko. Majedor, 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 dor. Pano pecah meneh, isi isuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk, oe tambah mlumpuk, oe tambah mlumpuk, oe tambah mlumpuk. Oke baik, matur nuwun.